Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da uklonite šifru sa Windows računara. Znači ovo radi za sve Windowsove verzije i znači prva stvar koja vam je potrebna jeste HRS boot CD. Znači ostavit link u opisu klipa i kad skinete potrebno je da napravite bootabilan disk. Znači imate također klip na mom kanalu kako napravite bootabilan disk i kad napravite potrebno je da odete u BIOS i da poresite da se sistem podiže sa diska. Znači, ako neko od vas ne zna kako se to radi, znači neka pogleda neki od mojih prethodnih klipova kako instalirati neki operativni sistem i tamo ćete vidjeti kako se to podešava. Znači, ja sad ću da resetujem računar. I znači sad se pokrenuo HRS. Zatim nađemo ovdje gdje piše offline password changer, idemo enter, pa opet enter i sačekamo da se ovdje učita. Tako. Onda ovdje sigurno ćete naći gdje piše disk, znači ćete dole piše candidate Windows partition found. Znači ako imate više particija, znači odaberite onu particiju gdje vam se nalazi Windows, tu pored sigurno piše boot. Znači ja imam samo jednu particiju od 6 GB i samo potrebno da upišem broj 1 jer se nalazi na prvom mjestu. Idemo enter, idemo y kao yes, sačekamo malo, opet idemo enter i sad nas pita šta hoćemo da uradimo. Znači idemo ovdje password reset pod brojem 1 i idemo enter. Zatim ovdje sad trebamo da opet pritisnemo broj 1 kao edit user data and password i sada ukucamo naziv tog naloga. Znači ukucat ćemo best for my PC, idemo enter i idemo ovdje što piše pod brojem 1 clear blank user password. Idemo znači pod brojem 1 i sad znači završili smo sa time i stavimo znak uzvika, znači shift jedinica, idemo enter i sad znači idemo opet y i znači sad smo završili sve to i sad možemo samo pritisnemo ovdje Q, enter i znači opet idemo y i znači to je sve završeno. Sada možemo da jednostavno restartujemo računar, znači idemo ovdje, reset, i evo kao što vidite sada je šifra uklonjena. I eto, što bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete i komentarišete video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.